Mongol để bữa mà Bố bà đi thằng đồng này tâm bà khen lại khéo anh thằng bro bro có mà cái anh thằng bro có cái bụi được hả bố đó là bố chỉ tiền bố đó bố phải là thằng ở bazar sẽ bố bà giờ nó nòng cục tôi được cục tôm sao mang đó tôm sao em bữa đó cái tôm cái sừng bò xin đôi đồng thế thằng mấy thằng này mà ta non bụi đi kata bố nãy giờ xin xem xin ya bà bố được thằng kia biang thằng cái món sinh ra sừng bò nâng cái bố đó đi kata bố anh khai IPF đi IPF đi nè nó cũng sản xuất tăng bữa khẩn mà tăng ibu nó cũng xây à abo tăng cái bốc khá bốc xem mà đi à bốc rồi giờ bốc khá anh xin giờ bốc khá ini para baru ini siapa? Kantong Kantong di tengah. Mongol deh bermah. Cep tuh lah. Ini bawaan kantong. Sukuman deh bermah. Bisa kamu nggak cemu? Aja pura ya saya kosong nak le. Please, hey, Dara, nak kelas harus bisa please. Suara kolat. Please. Biasa cái một xúc giạt mang xỉ. Biasa phút lên nha. Suara kolat ya cepat jauh. Kamu lagi ada anak kita kau jalan nih ya. Lo habis guna kau gitu berapa bawa? Gua tak sesalang thang Nó sắm tăng tăng manda. Không làm tao nữa. Không làm gì. Khorong này tani trong mà đi. Kan khắp bớt sắp bớt nói chuyện này cá sẽ phải mà lan chụp bục cả. Bulan thang Gua tak lupa thang cả. Ang kamay cha na ni thang mani asani ko yung ozara phai. Borong no ko habis bukta. Nó habis gua. Biasa ro. Karena sih non masa masuk tuh no habis bu. Biasa. Takut tang. An mula ko serai deh rumah. Parani na. Oh parani no. Parani. Suran para. Ang bay Không sông phải khayo. tăng xong khai trong ngon. Bukan cái bin mana? Anh à, con này ăn con mà ta à, con này thả con mò. Bukan ni mentang. Hả? Somporani. Campurannya. Campurannya na. और मसमन Bisa. Biko. Tôi mà tôi. Pura nakka. kalau ya Sini korang nanti pada koktel tension nai. Nin mungtam kah? An mung Bilal Mia. Bilal Mia. Saran kita kalau nak. Ani ke Ram Kumar. Ram Kumar. Nin kah? Ani Suresh Debarma. Para baru nang. Ujan Patli. Ani Kom Der Nogar. Ujan Pathali. Mungtam. Istan Debarma. Bah kian kah bah? Mau gari nak kosong sang. Family yang baru kita kita kan mana kita So ke kan tar gari yung ke bangsta. gari baru sekarang nggak bisa kumar. Nak tak yang tanah le mani? আর প্রার্থী সফর আসছিল আমাদের তাহলে আমাদের প্রার্থী সফর যে মিটিং একটা স্থানে আমরা করছিলাম এখান থেকে আসার পথে তারা পার্টি অফিসে আমাদের আক্রমণ করছে আর কি এই আক্রমণের সময় আমাদের এখানে মানে অনেক ইট পাথর দিয়ে মানে লাঠি দিয়ে তারা ইটারে
আমরা তো ক্যান্টারে ছিলাম তো। এটা কি হঠাৎ করেন? হ্যাঁ হঠাৎ করে হেরা আমরা তো যা এটা কোনো পরিকল্পনা নাই, হঠাৎ করে আমরা গাড়ি নিয়ে আইতে আছে, প্রার্থী সহ আছে, প্রার্থীর সামনে আমরা একদম লাস্টে আসছিলাম আর কি। এখন ওই গাড়িটাই ক্যান্টার গাড়িটা যেটা ওই এখন আছে। কোন নেতা আপনার সঙ্গে যে আছেন এখন? হ্যাঁ রমেন্দ্র দাস ছিল। আচ্ছা আমরা কই সাথে এখন আছি। কই? হ্যাঁ তো এখন বিশ্রামজয়ী আর দুইজন আহত হয়েছে, হেরারে নিয়ে গেছে। পার গেছে। হ্যাঁ মাথা ফাটছিল, তারা নিয়ে গেছে। এখানের ইনচার্জেরও ব্যথা হয়েছে, হেরাও নিয়ে গেছে। পুলিশ রক ন কর জংকর পুলিশ রক দং না পুলিশ রক মানা খাইছে মানা খাইছে মানা এসআই পর্যন্ত রাখা। CBM ni ini kenapa? Kakak IPF ini to orang tahu lah hospital lah. Kalau saya bakar pada jak. Nara ko parani phemani जों लाहार सदा पारानि lahar sada parani nang bor ini registration nang kam आंनि जिउसनो सोनोखा जम्पु जिल्ला महकुमा कमिटि सदस्य साब डिभिजनेल कमिटि सदस्य CPIM पार्टी o gotna je mane nang ko nobon bepar kun sajaman आंनि सलगे दङ जों जखन लाहार सदा पारानि थाकिया तखन IPFT एनसि गुस्ति जेबेबे একটা সিনি গাড়ি উপর আক্রমণ খালাইয়া ইট পার্কে লাঠি সুদা লইনাই অবতই খালাইয়া কা কানুসিন বড় আহত আঙ্কা তাবো হসপিটাল kajin okna তাবো তো ওর তো দুজনা আর দুজনা চারজনা চার পাঁচজনা মতো আঙ্কা তাবো ইয়া দুহরাম ক্লাব খরকসা তঙ্গ ইনজুর মনতাও সাকা ওইকনো সাকা pulis tanga pro পুলিশ না সাকা আর পুলিশ করে বড় থাঙ্গে আক্রমণ খালাই ঠিক আর or arsa akon mukhay আর থাঙ্গে আক্রমণ খালাই কা তাবো এই মাত্র খবর সব asina tamnaro bisa molas nang বিষয় মতো kun meeting dago মিটিং তো তাই গর খালাইমালি আসুন মিটিং খালাইরেন রেলিয়া IPF দিরো তো আর সিবিং খালাইমাই আমো হাই খালাইমাইয়া অবহাই এর আগে বড় হান্ন পার্টি বি সকসকা ফোন খালাপি খালাইনি আমো বরং আমি সম হাই চলদম এনসি জেবে আমো হাই খালাইকা অব বড় সারতি বড় বড় পছন্দ খালাই পরিষ্কার Give me your identity. Why I should? I am not aware. I am journalist sir No. Is there ICAT accreditation card? yes sir No, it is not. Is it not? Is it issued by ICAT? doctor se baat karega No. I am. आपको सुन भाई भाई लग रहा है मां Tahu ni mong tam ka? An bung ko umur teper mah. Umur teper mana? Bo parani kan na? Sing ujan pat the ni. Tini orang je hor nangjak bas ajak abo kirma sijak abo bahagian ka? Omo siapa party rok. Sini party bisa punya bakho punya. Wathang mai mani. Mohar bazar. Tini orang hor kham ka bo bagano. Hor ga. Bro gas bom thar koi. Ngo kha.
Enggak tini noro apa baganin dah. Bagan kaya mo han borong ni. Tin bar tin bar. As a human being, you have to say something, na. What we have done wrong? मैं लग रहा था मैं क्या कर सकती हूँ आप human being it's a lamb it's a living like anything हम लोगों को क्यों मारा था आप क्या करती हो हम लोगों ने क्या करती हो Okay, just wait. I'm a police. I'm gonna door for it. Just wait. Wait. Just don't worry. इधर आ. Sir जी भी है. He's the one paralyzed person. He didn't have any. He's not involved in any violence. So why sir process have to be tortured? We will take his complaint. Please take it. Please give a complaint. We'll take. He's the paralyzed person. Why you have need to? I came here to withdraw the person, but in this case, if I come, what should I do, sir? Just You give us complaint. Now you remove them. okay, I'll remove it. Okay. You remove. मैंने क्या किया आप लोगों को क्या मैं Ikaw mana ang mana kaya famous ang bu fangi mana kaya famous ang subi pa. Udal utang kanggo. Okay, sunalai. Suna soron para. Iko an nogun bu. Kanade, porok singno, am political class khanya jabbar tere program cancel khanya. So that सर पढ़ने का ये कहना है अब भाई ने सुना मुझे ना. क्यों मारा सर क्या गलती किया ये कहना चाहते हैं ये क्या गलत किया उसने This is not the right time, bhai. I have to investigate and if I have to give any statement. बोलना पड़ेगा लंगड़ा का क्या दोष हो सकता है सर वो तो भाग भी नहीं सकता है उसका तो If there is any complaint, let him give a formal complaint. We'll investigate. ये जितना फोर्स होने की बावजूद ये झगड़ा कैसे हो सकता है सर ये जवाब दे सकता है Go. Please. Please, come with लाठा जे तमने बैठी भी थाने ओए लाठा की बात लाठा की दे Buta sa tala kanggo. Ang utala ta de femeni ke busana buna na yo kada. So what is the incident of the completion? Actually, what is the incident? Our OC is seriously in critical condition. He had vomit twice. There was some political problem. Then there was attack probably, and in between police was there. And our OC Bharat Dev Burman and one Halam sub-inspector, he was seriously injured. Bharat is critically injured. He had vomit thrice, and his life is in danger. And we have still to reconstruct that. Sampati Debroma parah ka Dufran oh nang tini je oro bujang mani abot nin tam klai Anang salo kora oh abo je nang sajiman bahki walai kha bahki buja kha Anang sala yang mahram bazar phai ati ko pati obso phai ko kyan bu thung tong pho abo sai adu sab bodam phai chimano phai anang sala no irba khita ri bu ka ga ta ha ta sok tong yo ang no go sai ma ho ya puisa jang khana wo Ofungni ni besan mengtam. Kumar Debroma. Anang selalu wang, ang buka yo itong wang tabu. Ang gorisa se bayan ay kalino, o si pemsong. Takurang taku tong nai tabu anang selalu banyak ngi tong kau tang nai mana ya. I'm a tear gas block. Tinango. Tam hama phairan thong tabo. Yan sampati. काम करना पड़ता है आंसू गैस भी खाना पड़ेगा और आग भी बुझना पड़ता है इसलिए ऐसा हो गया दूध काम करना पड़ रहा नहीं चलो नहीं अब घर कैसे
Boro bui pai jate punya kari to di kari sini. Kari sini. Dargang क्या कुट के संगे हम डरे अगेंस्ट द प्रोसेशन हम कुट के ang sawan tani kari lihat bosok Bora himaya lengjak mang. bokok tok jangan aja bokok tok jangan Tunggu takor. tengok sana aja hospital da orang no mel water da Khatam tha. baik kayak gimana lah bekas budak Oh, om to. Baik. Lama sudah jago. Bawa dong apa? Sajaman bawa dong. Siapa nu condition ada sana kopi baik kira. Baik. Ya Subas Oh, dah subas kau dengar? ya Subas Sar bin mong sajaman. Sajaman abon khor ta. Oh. Bola me jaga to nin chap to. Ani keu kuri hapna ang kasya UDIPF ni kormi dopna phiona ni ang thir na bo goisu gulisa na bo goisu apna brok sini dophaban sin dopa moiko waile ne brok tini ora bamfram sarkar je 35 বছর সামনে sini percentage tipra sarong percentage busugero tukha abno brok saimia gete brok bharatni সংবিধান porna renya na mahno aun bagin brok tini mohero khlai tong sin brok no sung je moike nilar ke tong ke brok sung moike etek khlai payo auni bagine ang dukuna unda sin do farong no brok da kun si je kwan tro chunge gi dong Takun mong tam hangkap. Khenadi chini party official chung phayo chini samgo chini party bisin beskang jokhon phaigya chini gari nu pura akromon khaigya ang to apuri thana beskang se phaijak thana ni boro bobo kok chana ni bagai ha ei somoy na ani logi jara phaine kormi rong na borok attack khaigya tabok ba ani injured kabang ma borok nang rutu maya kho kabang ma jaga borok a jaga বিশেষ khlainai IPF tini jara kormi rok borok phaine attack khaigya ang abon সম্পর্ক tai alada kon kok chana nai Oh, takun ni release. ha Ni release. ang election agent CPM ni Mong ta. Are tabok tai kok sanan jara kari abake ko kubuya sibeno tini biang meeting khane phai khai pe abang saimya sini boro pade bisa habu jangmani directly phaine pade bisa hamla khai pe sini boro khorni hospital ri hoka ngatai boro apun mana khai tene ko jagna outpost ni dar ko khorni bokor phadika thabo sibeno taw mahaino para guri sini boro bokor phadri bubu saimya kon prepline sini kre chungpong saimya sini meeting chung bairali thangni arrange khai tangmani baina hin tangmani pade bisa habu nyai sini orani iko Kumar Debor mana phai nai direct bongna makam phatri bu phakya baik bukhok phakya borok saimia borok biang ni phakya tang phakya tabuk khanawa Ramendra Debor ma ni netritwe ma hayong ke tagorlan Santa Debor ma tongoni chau borok borani ramtek dahan ramkin dahan abo tongoni chau ke Ram Kumar Debor ma mohram ni bin netritwe orang borok phaibu phayu sin borok pade bisa habjak habun saimia borok gari phacha batak phakya bor directly da bai rekha rabar gulai bai rekha direct latar bai rekha bokor phadi thaka sini khorni khorton tabuk khonde hospital klai bekha bisa ngon hospital tabuk ri hoka nga tabuk cungomun solution nayo tanggi mo hingna klai 12 বছর independence tanggi tapu tanggi chung ganatantra tabu adhikar mayang jodoh chung jodi no boli solution mai sa poi chung oron tong nai
Police tong mana ya kalau Police tong mana ya kalau police ni bukan buka police aku nak khalia, tapi borok police ni bukan police aku harba ka, seng saya pada bisa apa jangan five pakai borok. Yang ni five pakai apa sih ya? Kamu kan lengsak boram pakai moram bukan dah? Bawa patin kata ko? IPF ini. Ini mana kamu? Opposite Department. Opposite Department. Bono mana pilih ke? এই যে যেখানে অমরেন্দ্র প্রেস করি দেয়া অমরেন্দ্র প্রেস ওই যে গ্যাস হকাং গাঙ্গে বড় গ্যাস মাছ ওই ল্যাং 50 Terima kasih teman-teman. Okay, get them. Don't just not sir, please tell them the police. Okay, I was there. Just simply move them. We have to bring our take it. Oi, sir. Ơi, tôi thằng sai như thế đây. Rồi sao. Ô, bisa pakai. Police sama besok kita keluar macam. Sir, these CPM peoples now they said that in front of the police procession, the CPM they have attacked the other supporters in front of the police procession, and even the police also they have attacked our people. That's why they are totally angry. They said right now, that's why they are totally angry. And at the last moment, we leaders have to be maintained their one. So what do your procession, even the handicapped person, even you are not leaving them. You have literally beaten them. What the person is doing out here?
I've already requested you. You please give a written complaint. सिनिखुरन की तरफ से सर पर एक्शन किया जाएगा प्लीज सर। पब्लिक का ये कहना है जितने इतना सेंट्रल फोर्स है, स्टेट फोर्स है, इसमें से भी इतना मार खाता है। आप लोग को जवाब देना पड़ेगा ये केस लिए हुआ, कैसे हुआ? पुलिस विल टेल ईच एंड एवरीथिंग। जी सर, आपको जवाब देना पड़ेगा। थोड़ा सा बोलिए सर, पब्लिक बहुत गुस्सा में है, रो रहा है, लड़की लोग या बुढ़िया लोग बहुत रो रहा है, मार खाया। ऑथराइज्ड पर्सन टू स्पीक, प्लीज consult with the local police. But he is totally unconscious, sir. Who will go and take him? We will take him. Sir, and you also. He is totally injured. So what to do? Sir will tell you. No one is there. No one is there to even to pick up him. He is totally seriously injured, and moreover, he is unconscious. So you guys are just standing out here holding the gun out. What? Just go and pick up him. No, we have called the fire brigade. No, आप लोग how can you say वो लोग लगा दिया? You can. Please, you go that side. Please, you go that side. Please, you go that side. Enough is enough.